الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد أن نتكلم بإذن الله تعالى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Аллах Таалага мактоолорду айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салаваттарды айтып, анан шейх айтат, бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу сөз кылабыз дейт. لماذا ندرس السيرة؟ Пайгамбарыбыздын өмүр баянын эмне себептен окуйбуз? لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا، لابد أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل أمورنا. Эмне себептен? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үлгү. Биз үчүн эң жакшы үлгү. Ошондуктан биз анын артынан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан баардык иштерибизди анын артынан эришишибиз керек болот. العبادة أصلا لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Негизинен ар бир ибадат эки шарт болмойын кабыл болбойт. Биринчи шарты бул ыхластуулук, Аллах Таалага ибадат кылууда болгон ыхластуулук. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигендик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгандай ибадат кылуу. ثم هناك آية في القرآن تسمى آية الاختبار، آية الامتحان. Ошондой эле Куранда аят бар. Ал аяттын аталышы сыноо, сынак аяты. أي إنسان نسأله نقول تحب الله؟ Мисалы, ар бир адамдан биз сурайбыз, сен Аллахты сүйөсүңбү деп. لابد يقول نعم. Сөзсүз түрдө ооба деп айтат. إذا لابد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Демек, ал сөзсүз түрдө пайгамбардын артынан ээрчиш керек болот. إذا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله. Эгерде сен пайгамбардын артынан саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчисең, анда сени Аллах Таала сүйөт. إذا الأمة يجب عليها أن تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Демек, баардык үммөт сөзсүз түрдө аларга баарына милдет болот, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп үйрөнүү. السلف الصالح كانوا يلقنوا الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلقين، يعني كلمة مثل ما تعلم الفاتحة، تعلم التشهد. Биздин алгачкы мусулмандарыбыз, салаф-салихиндер, алар деген өздөрүнүн балдарына өтө кылдаттык менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөткөн, талкын кылган дейт. Кандай сөзбө сөз, бирден Фатиханы үйрөткөндөй эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын да ошентип үйрөткөн.